toi whaatalo whantu talafo i le nei fo i asfarai le usi mai lau whaafonga o tala o le tae au. Ua te ena e tausimai le ofo na tuina mai mō tutongi, ma ua toi fo i nei tala noanga i le whaia peo solo te te e i le masina fou ma se tema. O le amatanga o le masina le ana malia i le iuni o lo tu mo whaalaps potonga fo mai tausimai, o le awa ai le ofo wa tuina mai mō tutongi mai le malo, peitai. I le mai o le palo tana po ua le talia ina i le ofo. O la so nafi sa ia o mai le so, le ana tu e whai ai le te e o le masina le neo iulai, peitai, na tu e wha lea o ngā ina, ai ilo le ofo lea o to e te ena. I tala mai le wha ala putupotonga tau si mai e ui o loo polo misi mai pūlengo whale mai wha i tū malo o le a si i tutongi, peitai, e le manino, ma e le o ma oti le wha upuino o le polo misi. O le ai mai o tau si mai o sa wai ma le isi tālo sanga, e ta tau ana toi wa ai pūlenga i tū o loo sa i ai tau si mai, e le ngata i tutongi, ai wha apea le saunga le mū. O le ofo wa te e naisidia ma le whase lau miliona tā la, lona wha atu peina, ma o le tae o nei e toi amata i si tala noanga. Ta ua mai le wha te ia o pūlenga o whalemai wha i tū mālo i le lea i a tau si mai, ma o le Taunuu ma le le wha Taunuu ina o te e o au kuso ma se tema, o lo wha moe se tali o isi feuta na inga lea ua toi whaia nei. O le atapu ni aloa ia le fitu aso na toe tu umai le malo mo tangata kiwi toe fo i mai i le vai luanga nā nei. Whamonia mai le minista o tu mai le foe mo le Fiti, Asia Veril, o lea wha ai unga na whaia i le mai a wha mawina i aso e lua tāluai. Le sau i lalo le tālo sanga mai pāsese, fia toe fo i mai i Niu Sila mai au se tālia. O lea sa wha ilo tamai tai pāle mia Jacinda Ardern, e ono wha au popo nisi aso i lunga o le fitu aso na amata whaitau mai le wha ai unga le vai aso tāluai. Pita i o le wha i unga wasau, e tāpunia pēa nā nei o lona winga, o so o se pāsese toe fo i mai amata atu a tae au, o le amo o mia le wha anō fo i sea. A o ta awai la no fuanga wha anō fo i sea, i se wa aingo iei awanoa o lea ua tūtū mu whato ato e maua isi awanoa i le wha i unga o Novema. O le fitu aso le wha anō fo i sea tāpunia mai le ana nei, e le i au fi ai pāsese fo i mai New South Wales, ma i se tala lata mai mo i lato wia, ua wha ilo e minstau lea ua wha o popo le isi lima se lau potu i no fuanga wha anō fo i sea. Ma e awa noa mai le aso iwo au kuso a nga i le aso lua sifulu ma le lua. O leitu lai se fulu le tae o nei e tatala i le si tala mo ia potu wha o popo, tāpu ni e leitu lai lua i le awauli o le aso lua o le vai aso a sau. O le po na po le ai tali tonu na Taunuu mai ai le si inga mai o le ngase mau el Fiti mai Fiti. O le ana vaai malai vaalele I Aukilani le vaalele lanu pa e lai titi petu so le afo le ono I le afiafia nafi. Ma na faafeiloa ia le ambulance na paka I au tafa ane lavo le vaalele. Faape I latou la e ofu papa e solo atoa. Na nga I atu ma faafeiloa ia I lungo le tā o lo tu ai le vaalele. I tala le Herald e talitono o lea ngase o se tasi e whai ngā luenga, ma e maua lunga lona tūlanga le whaalapotopotonga le soifua maloloina le lalolangi le WHO. E ui o lea na mua I te ene le soifua maloloina Niu Sila, le saili tonga Fiti mai I ine o lea ngase. Peita e ripoti o lo whailoa I e le sa avea ma pale mio Niu Sila, ma sanga lue fo I lalo malo au whaatasi Helen Clark, o le whai ngā malanga tongi pau na au mai ai, na whaatalo sanga mai e malo au whaatasi, ma o le whale mai miro moa I Aukilani, lea o le a awina atuai. Ua whaaftai ai fo I Clark, miro moa, whaapele pūlengo whale mai whaitu malua manukau, I le talia o le wala au, mō lea si I ngā mai. E le o toi mamau alu le uta o tui o li tu ainga AstraZeneca I Fiti, le ua fua ia e Niu Sila. O le ua whamonia le MedSafe Niu Sila le wha o ngai tangata se fulu walu tau sanga nga I lunga le mātutua I Fiti, o le tui a le AstraZeneca. E ui o lea le I whamonia le kāpeneta Niu Sila, le wha o ngā o le AstraZeneca I totono Niu Sila. O le ua tapena e momoli le 5 se lau wafe o tui mo Fiti. O Fiti o lea usilia nei male se fulu wiwa afe tangata ua wha maonia ma o lo wha anofo e sea o nol Fiti, ma tangata mali liu ua silia male lua se lau. Wha maonia e le minstau lo tu mai o Fiti Asia Veril o lo ngā lulue nei e wha mautu aso o lea wha momoli, ma e tatau na Taunuu I le wha ai ungo au kuso leu lua I uta. Ua wha ilo ai fo el minsta e le o iai se suinga o le wha o ngā e Niu Sila o le tuia le tu ainga o le Pfizer, lea o lo wha o ngā ina I le taimi nei. Ma tala whaaiu, ua sau tala fia o le anga I luma o au nanga le uafu I Aukilani. O le uafu le nei na whaia whaapitoa so e enga I le whaiunga le tausanga tāluai.
E pei ona whaatalo sangaina i le council a Aukilani, le e umia sa o loto umasea le uafu ona o le whaatupula ia peo tangata manunua, ai maisa le to alua wa mali liu a o iai ngā luenga i le uafu. Na saulei unga e mafuli tasi whaitionga i le pulenga. O le ua whaamawai le sa avea mpule sili, Tony Gibson, ma isuinga o le pulenga wa iai, whaamautino ma iai le pulenua Aukilani Phil Koff, ua o atu tala ia te i o le anga i luma o le ngā lulu e whaatasi o le uni ma le pulenga. Ua ta wai fo e le pulenua o lea whaato a sa o le awala e anga i ai ngā luenga, ma le whaamamafa o le saunga le mua le au whai ngā luenga i totonu o le whātau sanga. O oke topa o lo fuafua e toe fola siai le isi reporti o le saunga le mua o le wafu i luma o le council. Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.